Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Dua ang bulanan adyak nakabayad iti boarding house ko. Papapanawon da kun iti dagus ko, Hil. Dua a bulan mo't ngaminan ang nabakante ak iti trabaho. Diyak kun nakastrek iti trabaho. Apaman ang naglepas ti kontratak iti mola nagtrabahwak. Anya nga ron ti plano mita, Diana? Ay, diyak mo't kaya ti agawid iti lugar mi. Narigat ti biyag iti lugar mi, Hil. Numabalin, diyak kaya tagsubli iti rigat. No kayat mo, umay kaag na iti balay mi, Diana. Ha? Saan nga ta nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Nasingpot dagiti dadakkel ko, ken di kagdanag. Diyak gundawayan ti panagnaed mo ni balay. Ay ayatan ka, respetuan ka. Di kan tumabalin asagidan. Aging ga adi kain kasar. Oy, talaga gayam ang nagtanok kang agayat, Hil. Ay ayatan ka, katagyaman akunay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Pagrebengak ti mangtulong ka. Gaputan nubya kakit niya rod. I love you, Diana. I love you too, Hil. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Agmano ak tata, nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam, ti kanayon nga istoryaen ti anak may kada kamay. Sang kaidayaw na ti kinapintas mo. Pudnugaya manapintas ka. Agyaman nak tata. Saan laan napintas ni Diana, tatang? Nasingpot pa deta. Naumma babae. Nasayaat nga ron no kasta. Nagasat ka ata. Nakatumpong ka itikaskan kwa na anak ko. Sige, mabitla ang taagluto ak iti pangrabyan tayo. Awan pa'y urnong mo aya. Hel, adamat ba si tatang? Apay nga ron, adi mo pala ikalay sa tinubyam. Kurang pa'y daya pagkasaran mi, tatang. Saan amasapol nga ingrande ti kalay sayo, anak ko? Oray, simple laeng. Tinapatag, agsimpa kayon. Ta saan katakasta? Agnobyo kayo pa ilaeng. Ngam insangpet mo dito'y balay ni Diana. Di kay madanagan, tatang. Taagsina ti pagturugan mi. Amumeten, dagiti kakaroba tayo. Nagatel, dagiti dilada. Ken natadem, dagiti matada. Basit la makita da. Ikandan iti sa balay akay papanan. Tatang, iso ano siyakla ti masurot. Nasa isaya at no ikasarmon tinobyam. Uray, simple lang nga kalaysa, anak ko. Ay, uwan tatang. Sige, kasaritak to ni Diana. Tano umanugot, uray, agpalabas kami la iti sumagmamano abulan. Sa kamin to agsimpa, tatang. Diana, apay nga gal-gal-gal ka, balasang ko. Adamot washing machine. Aramatom saanan nanang? Basit mo't laang tilabaak. Mabit laang daytoy. Ay na, nakababain kan. Si kantaglablaba ka dagiti kawus may. Siyak tirong ba nga agbain kada kayo, nanang? Ngamin, papakpakanak laang diti balayo. Awan pa'y ngamin master ka katrabaho. Ay na, asawa na kan di anak may. Saan kumakasta ti panunutam? Di ka agbabain, balasang ko. Diyak laing pagarop, talaga gayam anasingpot dagiti dadakkel mo, Hil. O anya, napanagnagamon, Diana? Nasingpot ka ngamin. Nag-asatak, takasken ka tinagbalin na nobyak. Ken agbalin tong asawak. Uray siyak. Makuna ka siya kung ti kagasatan ano biya di tirabaw ti daga.
Nakasingsing pa tinatumpong nga kanobyo. Sapay kumata di kan to agbaliw. Promise, Diana. Saan to Apolos? Kat ikarik, si kantulaing ti babae nga ayatek. Diana. Insan, Oh, Insan Bentong. Si Kamat Gayam. Umay ka. adun sa titarimanong nga lugan ita ah. Uwan nga rod Insan. Ngam, italaang manan. Naggigiddan mo't lang nga rod. No daduma, basit. No daduma, adumet. Talaga kasta insan. Ay, mong gaya minsan. Kasara ko niti mabe. Oh, daytoy. Invitation card, mat. Hoy, ninsan. Nagkasara ka si kanto ti may nga abaya. No kasta. Ikasar mo dyan nobya, mataga kabang-ibang nga ili? Ni Mary Jane? Saan nga ni Mary Jane, insan? Ni Marina ti kasar ko, insan. Kastaya. Nagsukat ka man gaya man iti nobya, Insan. Maudin ni Marina, insan. Isoon ti final. Sika talaga. Alakit, kablawan ka Insan. Nagyamanak, insan. Mapanang titawan. Iso mga sawa kay din, insan. Sika ngay, kanumat ngay ti kasar. Sumaruno kami ton kada kayo, Insan. Ha? Nagpaisaw, insan? Ay, una, kasinsin. Mayat nga rod insan. Tag-contest naman ang madan iti anak. Rumbang lang nga dito'y balay may ti pagkasaran nyo iti anak ko. Ta, binabayan kami. Wana nang. Talaga kasta ti plano mi. Anyat partin nyo. 5 ababaw, yabalayan. Laeng. Ha? Kurang ka di pa'y dayta, abalayan? Kurang. Nagado ti kabagyan mi dito'y lugar mi. Dandani kabagyan mi amin na bumarangay dito'y. Isuan na yunan nyo. Nanang, umdasan jay 5 ababoy. Dadakkel mat dagi jay. Ay, agtal na ka, anak ko. Agdengag galaan. Da kami tagsasarita. Sige. Agnayon kami iti 2 ababoy, nanang. Baboy manan. Ay sus, maumati tao no pasi ka baboy. 5 baboy, 3 baka ken 3 anwang ti maparti. Ha? No, awan may provide you. Ora, awan ti mapasama ka kasar. Anya? Kaano ka manan nga agawid ngay, manang? Ay, jakam mo. Ala, ingkay jayan mimi. Panawan da kami dito yan. Bye-bye am ka dilata, Diana. Mailiw nga rod ken ka. Kasta ni manang ko, Manong Hill. Nauyong kanyak. Kanayon nak nga ungtan. Ngam, lab ko lata, tamanang ko kat nga rod. Ay, ala, ingka katijayan, mimi. Panawan da kami dito yan. Uwan, manang. Ay, binaybay am la kumahan. Kaasimat, manot tawin ni Mimin. Siyamnan Adayo tinagbagatan nyo Ako minupusal baby ngamin si kapsat ko. Isumat lagayam Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Pasensya ka ni iti ugali ti inak ha? Awan da jay, Diana. Maawatak ni nanang mo. Iso adi ka madanagan. Agyaman nak. Anya nga ti planom ita? Agornungak pa'y. Iso nalaang ta. Maitantan pa'y laang ti panagkasarta. Awan problema kanya. Okay lang dyan ka? Nga ore agden natan ka sa gasawa? Wan awan problema iti dayta. Kahit kasanungay, ingrandi matakasarti kayat ti ina ni Diana. Huwan nga rod, nanang. Yamsa na bali. Tanagsaritaan min kini Diana ti may papaniti dayta banag. Ha? Agden na kamin kasagasawa. Nga oray saan kami pa nagkalaysa. Ay, may mayat kumamot laeng no agkasar kayo pa'y nga umuna. Agornungak pa'y, nanang. Hil, no maitalot mo ti sweldom kanya kas mekaniko, siyak ti mangidulin. Wana, talagamot asika ti mangigamit ti sweldo.
Mabiit ta makaurnong no siyak ti mangidulin di ti kwartata. Naimpunak kamin. Saan ang kagastadora kasi ti daddo mga asawa dita. Nag-asa ta, takasken ka tinagbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Ano san tati agurnong? Tapno makapagkasartan, Diana. Kurang daytoy, nayuna manak ko. Awanen nanang, day talang tigam ko kwarta. Kat kasano nga ruden, agporsyento ni tidakkel ja utang ta. Basta ito yulat tanaytan isupay ang maikisay. Ibagam ka ni Hil, taaglon, tapno mabayadan ng ti utang ta. Sige, padasak to ang kasarita nanang. Oh, apay nga ka manen. Umayak ang dawat iti allowance ti anak mo Maliplipatam san ti obligasyon mo kini Mimi. Ay, kahit itad ko lang din na panalawas Kurang. Ada kasapulan ni Mimi anas ka nagatangak. Anya? Alan, mangtad kan. Uray 5,000 lang. Tano di ka mangtad, idarong kan. Ket, nakaurnong kan, Hil. Ada ka din omda sa bosbosem apang ikasarkin ni Diana. Madama pa iti panagurnong ko, tatang. Ni Diana ti mangigam iti sweldo. Ala, aganos kayo. Tanagarbo met akasarti kayat ti ina ni Diana ama pasamak. Wan tatang, sa nabali, tamakaawat ni Diana. Ay, jaklaim pagarop. Ambisyosa met gayam ti agbalin agatugagam, anak ko. Ana, baybayan yung tatang. Jak kayat agurain nyo ti ina tinubyak. Saan ko met kiti akagura, anak ko? Ibagbagak laeng. Hil, mabalin mo ka di ti agloan? Ha? Apay ka di, Diana? Apay no agloan ka laengan. Para itian niya? Para iti pagkasaranta. Ha? Madanaganak ngamin. Ang mga nagsikugak adita pa'y nagkasar. Sige, no kasta ti kayat mo. Aglunak nga rod, tapno makapagkalay satan, Diana. Hil? Oh, Diana, apay nga may kaditi talyer. Agawid na kay Jilo Carmi. Nayunam ko mati kwartak. Ha? Mangirwar ka pelang iti ornong ta, Ken, adamot kin katilon ko, Kisayang pailaeng. Ako, diyak kaya takisayan day chay. No, ada extra manim dita, isupay laeng. Ha? Oh, day tilat na bate a kwartak. Sang ribo langan. Adto yun, Agyaman na, Hil. Excuse me? Ni, adaw may agpa-repair. Ha? Ay, sige, mapana ko ni Hil. Diana! Mapit lang! Diana! Ha? Amom ni Diana? Sir? Wen, sigod nga sawak day jay. Ngam apay ang nagkapo dito day jay babae. Ha? Sigod nga asawa? Kunayo? Sir? Wen, ngam, nagsina kami. Adda ko may patarimaan ko itilugan ko. Kasano anak kunayo asigod niya asawa yun ni Diana? Sir? Nasaya tadagan, Diana. Ha? Apay akas lang makapungpungtot ka, Hil. Sumer ka. Tagsarita tayo tinalabat. Ha? Hil? Apay anagilimit ka kanyak, Diana. Apay adi mo impagbaga akasado ka kayaman. Kuti bagbagam akabsat mong obeng. Anak mo kayam. Ha? Naamu akong tikinapudno, Diana. Luklukun naklagayam. Hil? Di ka naging didiam mo. Taad na ebidensyak. Kita ang dagiti alatawan. Inalag iti sigod nga asawam dagiti alatawan. Ladawan nyo at talo iti anak nyo. Kunak tupay kat nga gistorya ti awanan bain na lalaki. Ang gamala, aklo nagtikinapod no. Narigat mo't naglibakak, Hil. Kat pakawanan nak no nagulbudak kan ka. Kukwartaan naglagayam, Diana.
Ni, sana pud no dayta. No kasta nga rod. Ayan ti kwartang ornong ta. Agraman ti inlon ko a kwarta. Ayan na! Ay, ko. Sorry, Hil. Nagastos kun. Imbay bayad ko iti sigod nga utang mi kaninanang. Husto nga rod timpag at isigod nga asawa ma. Iso asininaan na ka. Gapo iti kinagastaduram. Pagkawanan na kumahil. Pagbababawyak tinaramid ko. Pumanaw kan, Diana! Pug sa atin tang relasyon ta. Ngam bayadam titinakaw mo a kwarta! Di ka manggundaway iti padam a tao, tasikan tumatla ang tagsagrap iti bunga ti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.